Wemeli ke Shillong West constituency ba Mohendro Rapsang ne kesengi ke santri gunai Ïing ulo sami ki Tiar ban Thung ki Jhur ki jhep hamaran shnong mo prem. Uba Mohendro la angnut ban hikai shiginong shnong constituency jong u ban Thung ki Jhur ki jhep hakper ne Phyllaw baju khot kum ke kitchen garden nadu kapor bawan klam COVID-19 bu sokmen ba menta kani kala urlong. Kajing thumu kalongan Pynshlur ki nong shnong bikin sedang ye kajing Thung Jhur ki Phyllaw Ïing jong ki khamtam na benta ki long Ïing ki bom dan jakashu ban rep. Berkat ai kan ni kalau mau lah dan betul COVID itu kebo senam semua ke ngai ba ki lokme yang sem ke lang ama lamar ba kim dan i bande kena ban mi umrong ngapai ki long Ïing apa asal ni ke ban ong mungkin dan Phyllaw ni ban tak pe betul tu jenjar lah kita strike dengan idea mak ke consultation bagi expert ki ông mà lá bần create cái kitchen garden tama kia bần yo ki grow bag senang tapi lah bần create expo nak waste trong kitchen atau kada orang sawara di grow bag bần sawara ya kini ka compost bins nang ba kin yo hi kata ka waste na ka kitchen but ka grow bags kun penuh ka grow bag but nga airu you sembai initially start up nga airu sembai nang makin acquainted kin million but tu ke jem don kam liwat sembai jangan kong mentang la airu pai si sembai mata system begitu di menta man lagi dong man lagi snong menta minta constituency ni produk koi ke don untuk south pa arpoye dan ngilaban perkir laban perkir so nakalai puye ni ai mata innovation ngilaban perkir next san puye di bawah apa kini kalau ni pengajian manga ini kin habjit seng long ni but ini ke ber interest ngilaban apply laban yo ini mentah